mo tini horab lai na ang khamun yama phaikia Facebook live tam ne geseng nukha je roman script bagai seng kokborok no sinyan bagai je amsak san tong lai mani tini Tripura state government willingly sititei borok sengna thangna bagai kaisa committee khaikia bongni copy seng mankha amala 27 তারিখ জুননো খাইজাক ফেবাতিনি পাবলিশিং খা অব যদি অ কমিটি ন যদি ফর্ম খাংকাই অ কমিটি ন যদি চিনি kokborokni স্ক্রিপ্ট ন নাকি হাংকাই অরসং kokborok রোমান স্ক্রিপ্ট বাগে ডিমান্ড খায়াপুন সবু তামনে গয় जों नुखा কমিটি যে চেয়ারম্যান ডক্টর অতুল দেববর্মা যে প্রব এমএলএ টঙ্গো Afrono bo kokborok development committee ni chairman angjak 2018 chimi 2023 jora mungsapono khayawoi bo devanagari no pressure wichin kokborok script ni je issue no bo abono dilemma khayoi abono pending khayai amai ki time killing khayai tabuk je state government borok chini press haro movement je chini borok kwama organization students plus NGOs rok je political party rok je movement khaimen hulo borok just public ni nos thanda khanya bagai peace khanya bagai borok committee khayu nei officially record ni bagai borok mo khaikyo o committee o black hai one shot tai tongo narok saimanai rok narok amon bagai black thinking khaji special ani angoro message nasini MLA MDC te joto leaders kotorok te joto NGOs ne lead khai tangai rok te kokborok roman script na hamjanai rok narok o committee na chengra henta wansumni obongkha te nang jesepon demand khaji te roman script maya o committee ni convener bo jibbono phono bo roman script riya febaro siya nini 99.9% puno to puno bo kokborok script no roman script favor sai tam ke bo 1% no bo tong 1% je roman script nayan thani confidence je borok naya bo bai ke roman script favor report rimanai abuni bagai mom kokborok roman script bagai